Ajimad zihetswe na Majeshi Makari, Majeshi ya RDF. Ingabo z'u Rwanda ni ingabo z'umwuga zitwa mu magambo y'icyongereza RDF, Rwanda Defense Force, zafashe izina kuva mu mwaka wa 2002. Ni ingabo zabayeho nyuma yo guhuza zimwe mu ngabo zahoze muri RPA, Rwanda Patriotic Army, zahoze ari za FPR Inkotanyi, ndetse na zimwe mu zahoze muri FAR, Force Armée Rwandaise, Inzirabwoba. RDF ni ingabo zigizwe n'ibyiciro bitandukanye birimo izirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere n'inkeragutabara. Abagize ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ni umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, Minisitiri w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'abagaba b'ingabo bungirije. Perezida wa Repubulika niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Afite ububasha n'inshingano birimo gutangiza intambara, gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika no kurangiza intambara, gutangaza ibihe by'amage n'ibihe by'imidugararo mu buryo buteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko, gushyira mu rwego rwa ofisiye abasirikare barangije amahugurwa y'ibanze abagira aba ofisiye, kuzamura mu ntera kandi agashyira mu myanya ba ofisiye generale, ba ofisiye bakuru n'aba ofisiye bato b'ingabo z'u Rwanda, gutanga imidari n'impeta by'ishimwe ku basirikare. Minisitiri w'ingabo ashinzwe politiki ya leta irebana n'ingabo z'u Rwanda no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ashinzwe ibikorwa n'ubuyobozi by'ingabo z'u Rwanda muri rusange, by'umwihariko ashinzwe guha amabwiriza ingabo z'u Rwanda no kuzigenzura. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kandi agira inama umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda na guverinoma mu bya gisirikare. Kuva mu mwaka w'1994 ingabo z'u Rwanda RDF zimaze kugira abagaba bakuru batandukanye, aribo General Major Samuel Kanyemera wamenyekanye nka Samukaka. General Samukaka ni izina rizwi cyane mu ngabo z'u Rwanda kuko uyu mugabo aririmbwa mu bitero byinshi by'indirimbo zisingiza ingabo. Muri imwe muri zo hari aho bagize bati naraye ndose zirimo Samukaka akikiye imbunda. General Samuel Kanyemera wamenyekanye nka Samukaka w'ubukaka mu ngabo niwe wabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1998. Nyuma yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, abana komiseri muri komisiyo yo kurengera uburenganzira bwa muntu. Hirya y'igisirikare yinjiyemo ari mu Bugande mu myaka w'1985, yize amategeko. General Samukaka yakorewe mu ngata na Lieutenant General Kayumba Nyamwasa. Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka w'1962. Ni umusirikare kuva mu mwaka w'1986 igisirikare yinjiriyemo muri Uganda. Yihariye ubuhanga bwo kumenya guhamya intego bimenyerewe kuri ba Mudahusha sniper. Yabaye umugabo w'ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka w'1998 kugera mu 2002. Avuye kuri uyu mwanya, uyu munyamategeko yahise agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde. Umwanya yabayeho kuva mu mwaka w'2004 agera mu 2010. Umwanya yavuyeho ahita ajya gutura hanze y'igihugu. Uyu nawe yakorewe mu ngata na General James Kabarebe. General James Kabarebe, General w'inyenyeri enye ku rutugu, yavutse mu mwaka w'1959, yinjira mu gisirikare mu mwaka w'1985, yinjira muri Uganda. Ni nyuma yo kurangiza kaminuza mu ishami rya Political Science. Kabarebe w'amarera amutinyura guhangana n'intare, we yita imbwa y'umubyimba munini n'urusaku rukabije. Ubu ni umutontomo yita atyo. Afite amateka yihariye mu gisirikare, yigwa no mu mashuri. Uretse kuyobora agatendo ka Kitona, Operation Kitona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, afite umwihariko yisangije ku isi yose kuba yarabaye umugaba w'ingabo byemewe n'amategeko mu bihugu bibiri bitandukanye. Mu mwaka w'1997 kugera mu mwaka w'1998 yabaye umugaba w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho kuva mu mwaka w'2002 kugera mu mwaka w'2010 yabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Umwanya yavuyeho aba minisitiri w'ingabo. Uyu mwanya nawe uvaho aba umujyanama wa perezida wa Repubulika mu by'umutekano. General James Kabarebe yasimbuwe na Lieutenant General Charles Kayonga. Lieutenant General Charles Kayonga abantu ba hafi ye bamubyinirira irya Runiga babisha. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1962, yinjira mu gisirikare mu mwaka w'1986, ubwo
ubwo yari mu Bugande. Izina rye ryamenyekanye cyane ubwo yari ayoboye ingabo 600 zari muri CND zaraje ziherekeje abanyapolitike ba FPR bari mu mugambi w'ishyirwa mu bikorwa ry'amahoro i Arusha. Yarwaniye urugamba rukaze ku Kimihurura, umujyi w'u Rwanda arawuburabuza, maze umwanzi umwitambitse Kayonga kamugira umuyonga. General Kayonga yabaye umugaba w'ingabo kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2013. Ni umwanya yavuyeho ajya guhagararira u Rwanda mu Bushinwa. Kuva icyo gihe General Kayonga yibereyeho mu buzima bwa bucece. General Kayonga uyu nawe yakorewe mu ngata na General Patrick Nyamvumba. General Patrick Nyamvumba, General w'inyenyerenye bakunda kwita Vol General, yavutse mu mwaka wa 1967. Yinjiye mu gisirikare cya APR ku ikubitiro ry'urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka wa 1990. Uyu mugabo wize igisirikare muri Nigeria yagiye agira imyanya mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF, aho yabaye umuyobozi w'urukiko rukuru rwa gisirikare, ayobora n'ingabo mu butumwa bwa ONU UNAMID i Darfur muri Sudan kuva mu mwaka wa 2009 kugera mu 2013, aho yavuye agirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF. Umwanya yavuyeho mu mwaka wa 2019 ahita ajya kuyobora Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. General Nyamvumba uretse ubuhanga afite mu gutoza bagenzi be, afite umwihariko wo kurwanisha ibibunda biremereye. General Patrick Nyamvumba umwanya wo kuba umugaba w'ingabo yawusimbuweho na General Jean Bosco Kazura. General Jean Bosco Kazura ni umugabo wavutse mu mwaka wa 1963 mu gihugu cy'u Burundi. Yize indimi n'ubumenyamuntu. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 1990 mu ngabo za APR, aho yari yitabiriye urugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma yatyaje ubumenyi mu bya gisirikare mu mashuri ya Zambia na Nigeria. Yize imirimo itandukanye y'ubuyobozi, aba n'umujyanama wihariye wa perezida mu by'umutekano. Izina Kazura Jean Bosco ryamamaye cyane mu Rwanda rirenga imbibi za gisirikare ubwo yayoboraga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. General Jean Bosco Kazura yayoboye ingabo z'ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe bwo kubungabunga amahoro muri Mali mu 2013. Ahavuye yahise ayobora ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Defense Command and Staff College. Umwanya yavuyeho agirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF kuva mu 2019. General Jean Bosco Kazura uyu mwanya wo kuba umugaba w'ingabo z'u Rwanda aho simbuweho na Lieutenant General Mubaraka Muganga. Uyu mujenerali winjiye mu gisirikare mu 1988, yinjiye muri Uganda, yavutse mu mwaka wa 1967. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu yarwanye mu ngabo za APR, yagiye agira imyanya itandukanye mu buyobozi bw'ingabo za RDF mu madiviziyo atandukanye hirya no hino mu gihugu. Yayoboye ingabo haba mu burengerazuba, mu burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. General Muganga azwiho gukunda siporo byabuze urugero. Muri uru ruhando yamenyekanye cyane ayoboye ikipe ya APR FC. General Muganga wize igisirikare mu Bushinwa no mu Misiri, azwiho kugira umwihariko wo kuba indwanye karundura ibarizwa kwisibaniro, ibyo bita kuri field. Abenshi bamuzi ibigwi bamwita Muganga w'urugamba. Ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda RDF kuva mu 2023, mwajya yagezeho avuye ku kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. RDF mu ntego yabo idasubira inyuma. General Kabarebe. Muri iyo nzira yose y'urugamba turarwanira ubumwe bw'abanyarwanda, u Rwanda rumwe rw'abanyarwanda bamwe kandi ruteye imbere. Ucikwa na byinshi byiza tukugeza. Subscribe, like, comment, share. Nakoze cyane. Thank you.